Reka twizere ko mukomeje kumererwa neza mwese abakunzi ba PK Media Pano mu bice bitandukanye mu mujye muherereyemo. Ndongeye mbahaye ikaze mu makuru aramutse kuri iyi tariki 29 Nyakanga 2026 mujye kugezwaho nanjye Samuel Baraka. Aya makuru yacu arashingira kuri zigengo aho ndibuza kubabwira ko Perezida Kagame yahaye akazi umusore urangije amashuri yisumbuye. Naho mu karere ka Kirehe umubyeyi wabyariye rimwe abana 4 agiye guhabwa inka. Mu karere ka Rusizi imbwa 50 ziri mu zaryaga abaturage mu mujyi wa Rusizi zishwe. Mu mahanga ndibuze kubabwira ko muri Uganda padiri yishe umukozi w'ikigo gishinzwe imisoro mu gihugu. Umunyegana wafatwaga nk'umwe mu barebare ku isi yapfuye. Ni mu gihe Buyapani umutingito ukomeye wasize ingo 1048 mu kizima benshi baburirwa irengero. Ikaze rero muri amakuru yacu ku buryo burambuye, mwebwe mukomeza mudukurikire mukanda subscribe, like ndetse mutange n'ibitekerezo kugira ngo tujye tubana umunsi ku wundi mu makuru n'ibiganiro tunyuza kuri iyi channel. Reka tuyahere kuri inkuru ivuga ko Perezida Kagame yahaye akazi umusore urangije amashuri yisumbuye. Abakuru kera bavugaga ko guhura n'umwami ari umugisha. Nibyo, umusore urangije amashuri yisumbuye mu ishami rijyanye no gukora iby'amazi yemerewe akazi n'umukuru w'igihugu ubwo yaganirizaga urubyiruko mu itorero indangamirwa icyiciro cya 16. Uyu musore wivuze ko ari intore Emeni Yibizi utorezwa muri Bravo Company platoon ya 2 section ya mbere, n'umwe mu bari bayoboye ibiganiro, akaba yavuze ko asoje amashuri yisumbuye mu ishami ry'ubumenyi bw'amazi. Nibizi ari kumwe n'intore mwiza Gihano Dorcas utorezwa muri Alpha Company platoon ya 3 section ya 3, we wize bijyanye na marketing and communication muri kaminuza y'i Barcelona muri Espagne. Bayoboye ibiganiro neza. Uretse ikizere aba bombi bari bifitiye, banyuzagamo bagasetsa ukumva ibyo bavuga babizi kandi badategwa. Perezida Paul Kagame asoje ijambo yageneye urubyiruko ruri mu itorero hagiye gukurikiraho umwanya wo kubaza ibibazo. Yahise yongera kubaza aba bari bayoboye ibiganiro niba bafite icyo bakora. Yagize ati, mwavuze ko mwembi harya mukora iki? Aba barabaye musi bongera kwivuga ati, mwembi mufite akazi murakora? Umukobwa asubiza ko we afite akazi akora. Nibiza ati, sa ngewe nta kazi mfite. Perezida Kagame ati, ugomba kukabona cyane ko iryo koranabuhanga wize rirakenewe no mu nzego z'umutekano dukeneye bene aba bantu. Akazi ntabwo kabura, noneho byongeye muri iryo koranabuhanga hagomba kuba hari abarangaye. Perezida Kagame kandi yemereye akazi umukobwa wiga iby'ubwubatsi muri kaminuza ya Virginia Technology muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, wavuze ko yitwa Shema Kristo Muvunyi, we ababyeyi be bakaba baba muri Kenya. Uyu mukobwa yashimye ko yaje mu itorero amenyana na bagenzi be kandi ngo bize byinshi ndetse ngo azakomeza kuba imboni y'u Rwanda ku isi. Perezida Kagame yamubajije igihe azasoreza amashuri, undi avuga ko ari umwaka wa 2030. Ati, nurangiza uzazo ndebe uzampamagare aba nibakurangarana. Mu butumwa mukuru w'igihugu yahaye urubyiruko harimo kumenya amateka y'igihugu no kuzakomereza aho abandi bagejeje. Yabasabye gukora aho kuganya ubukene, kurangwa n'ikinyabupfura, kwirinda inzoga n'ibiyobyabwenge kuko byangiza umubiri wabo. Reka tuve kuri iyo nkuru dukomereze kuri inkuru ivuga ko mu karere ka Kirehe umubyeyi wabyariye rimwe abana 4 agiye guhabwa inka. Akarere ka Kirehe katangaje ko umubyeyi ubarizwa mu nkambi ya Mahama wabyariye abana 4 rimwe basanga abandi 4 yari afite agiye guhabwa inka no kwitabwaho mu buryo bwihariye kugira ngo aba bana bose ko ari 8 babashe gukura neza no kuzagira ubuzima bwiza. Uyu mubyeyi yibarutse aba bana mu ijoro ryo ku cyumweru rishyira kuwa mbere tariki 27 Nyakanga 2026 abyarira mu bitaro by'akarere ka Kirehe. Ubusanzwe uyu mubyeyi ni impunzi yaturutse muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, akaba yarasanzwe afite abana 4 we n'umugabo we. Kuri ubu yungutse abandi bana 4 barimo abakobwa 2 n'abahungu 2. Umuyobozi w'akarere ka Kirehe wungirije ushinzwe imibereho myiza y'abaturage Mukandayisenga Janviere yabwiye igihe ko uyu mubyeyi wabyaye abana 4 bose bameze neza ndetse nawe akaba ameze neza. Ati, twabasuye rero mu kureba uko ameze, dusaba abaganga gukomeza kubitaho kugira ngo ubuzima bwabo bukomeze kugenda neza.
twanamuhaye ibikoresho birimo imyambaro n'amata kugira ngo akomeze agire ubuzima bwiza. Twanakoranye n'abafatanyabikorwa kugira ngo abana bazakomeze kwitabwaho babone amata ya buri munsi n'uburyo yagera mu rugo kuko abana bane ntabwo yabahaza wenyine. Uyu muyobozi yavuze ko bari kuvugana na Minisiteri y'Ubutabazi kugira ngo uyu muryango uhabwe inka n'ibindi nkenerwa by'ibanze mu rwego rwo kuwushyigikira no kurushaho kurera neza aba bana. Reka tuve kuri iyi nkuru y'Ikirehe dukomereze kuri iyi nkuru ivuga ko mu karere ka Rusizi imbwa 50 ziri mu zaryaga abaturage mu mujyi wa Rusizi zishwe. Muri uku kwezi kwa Nyakanga 2026 mu murenge wa Kamembe mu mujyi wa Rusizi hagaragaye imbwa z'ibihomora zari abantu batatu. Ubuyobozi bw'uwo murenge bwaraziteze, hamaze kumenyekana 50 zapfuye. Nkuko abatuye uyu mujyi n'abawugenda babivuga, harimo zari zarabwaguriye mu baturage mu mudugudu wa Batero, akagari ka Gihundwe, umurenge wa Kamembe, zajyaga zitega abantu batazibonye zikeka ko baje gusagararira ibibwana byazo zikabakurikira zikabarya. Murenzi Valence uhatuye yagize ati zari zimaze kurya abantu batatu kandi inkingo zazo zirahenze cyane kuko mu bitaro bya Gihundwe urukingo rumwe na amafaranga y'u Rwanda 74,000 kandi umuntu ntabwo ahabwa munsi y'inkingo 3. Mitiweli ntizishyura, uwariwe n'imbwa yirwanaho. Tekereza rero ziririye rimwe nk'abantu babiri mu muryango zibasanze mu ngo cyangwa batambuka. Kuzica byadushimishije cyane rwose. Banzobaze Serafine waganire na Imvaho Nshya dukesha inkuru imusanze ahavugwa cyane izo mbwa, yavuze ko yari yakitse iyo nzira yongeye kuyinyuramo yumvise ko zishwe. Ati nagize ubwoba bwinshi mbonye amafoto y'uwo zariye ukuguru, nahise numva mpacitse n'abana mbabuza kuhanyura, nongeye kuhanyura numvise ko zishwe, nta mutekano twari dufite. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Kamembe Ingabire Joyeuse avuga ko cyari ikibazo cy'umutekano. Nyuma kumva ko abaturage bagaragaza ko hari aho batakinyura mu mijyi kubera zo, ikibazo cyakurikiranywe bagasanga koko zibabangamiye, banahereye kubagaragazwaga ko zariye, raporo ziratangwa, ababishinzwe barazitega. Ati tumaze kubona izigera kuri 50 zapfuye, zirimo 40 zaguye mu mudugudu wa Batero wari wibasiwe cyane, zirimo ibibwana 32 byari mu myobo zarabihabwaguriye n'inkuru 8. Izindi zasanzwe ahandi mu tundi tugari tw'uyu murenge zabagamo. Izapfuye zose zacukuriwe ibyobo ziratabwa. Yasabye abaturage kujya batanga amakuru aho bazumvise cyangwa kuwo zariye, aho kubiceceka bikamenyekana zimaze kurya abarenze umwe cyangwa amatungo. Yashimiye abagaragaje iki kibazo n'abagize uruhare mu itegwa ryazo zigapfa, avuga ko aho abaturage batinyaga kwanyura kubera kuzitinya ubu ari nyabagendwa kandi nta kindi kibazo gihari. Munyemerera amakuru yacu tuyakomereze mu mahanga, tujye mu gihugu cya Uganda. Mbabwire ko padiri yishe umukozi w'ikigo gishinzwe imisoro mu gihugu. Padiri muri Kiliziya Gatolika yo muri Uganda witwa Dominique Alinga yakatiwe gufungwa imyaka 21 nyuma yo kwemerera urukiko ko yishe ateye icyuma umukozi w'ikigo gishinzwe imisoro muri Uganda URA witwa Bosco Ngoloki, ndetse akagerageza kwica undi witwa Moses Abigaba. Urukiko rukuru rwa Entebbe rwakatiwe umupadiri wakoreraga ubutumwa bwe muri paruwasi yitwa Iriri mu karere ka Napaki, ruhamya ko yateye icyuma inshuro nyinshi Ngoloke kuwa 2 Ukwakira 2024. Ibinyamakuru byo muri Uganda bivuga ko ubushinjacyaha bwabwiye urukiko ko Padiri Alinga yaketse ko Ngoloke ari we watanze amakuru kuba mukuriye, bituma yirukanwa mu gipadiri. Mu kwihorera bwavuze ko Padiri Alinga yatumiye Ngoloke ngo bagire ibyo bavugana, ndetse bafata icyemezo cya Entebbe amutera icyuma inshuro nyinshi ubwo bari mu modoka bimuviramo urupfu. Mu gutabaza uwitwa Abiga yaje atabaye, ariko Padiri Alinga amwerekezaho imodoka agira ngo amuhitane, undi akizwa n'amaguru, byanze ahita ahungaho ibyo byabereye. Nyuma Ngoloke yishwe n'ibikomere mu gihe Abigaba yarusimbutse. Padiri Alinga nawe atabwa muri yombi mu Kwakira 2025 atangira kuburanishwa. Reka tuve muri Uganda dukomereze ku inkuru ivuga ko umunyegana wafatwaga nk'umwe mu barebare ku isi
urupfu rwa Sulemana Abdul Samedi, umugabo wari muremure kurusha abandi muri Ghana, witabye Imana kwa 27 Nyakanga 2026, rwashenguye benshi. Sulemana Abdul Samedi w'imyaka 33 yari afite uburebure bwa metero 2 na santimetero 23. Yaguye mu bitaro by'umujyi wa Tamale uri mu majyaruguru ya Ghana, nko mu birometero 160 uvuye mu majyepfo yaho yavukaga mu mudugudu wa Gambaga. Yari yarajyanywe kuvurizwayo nyuma yuko amaguru ye afashwe n'indwara ikamuca ibisebe. Umuvandimwe we witwa Sulemana Abdul Kudusi yabwiye BBC ati buri wese yarazi uburyo yari umuntu ugira ubuntu kandi w'umutima mwiza. Kuva yapfa kugeza ubu abantu benshi baracyaza mu rugo kubaza icyabiteye. Gukura cyane kwe kwatangiye ubwo yari afite imyaka 22 aba mu murwa mukuru Accra. Yasanzwemo indwara ya gigantism ituma umuntu akura mu buryo budasanzwe, ariko ubwishingizi bwo kwivuza bwa Ghana ntibubashe kumuvuza. Birashoboka ko yari yarakomeje gukura akagera ku burebure burenze bwa metero 2 na santimetero 23 byemejwe ko afite muri 2023 mbere y'uko apfa. Uyu mugabo waruzwi cyane ku izina rya Auche risobanura ngo tugende mu rurimi rw'Igihausa, yari amaze igihe anahanganye n'ibibazo byatewe na Marfan syndrome, indwara y'uruhererekane rw'imiryango ituma umuntu agira amaguru maremare bidasanzwe. Mu minsi ishize umuvandimwe wa perezida wa Ghana John Mahama, Ibrahim Mahama, yahuye n'uyu mugabo amwizeza ubufasha. Ibrahim Mahama usanzwe ari umucuruzi ukomeye yari yemeye kwishyura ibitaro bya kaminuza bya Tamale, ndetse mu ntangiriro z'uku kwezi atanga amakuru ku buvuzi Auche yagombaga guhabwa. Kubw'ibyago yitabye Imana, nubwo abaganga bari batangaje ko ubuvuzi yari ari guhabwa bwatangaga icyizere. Tuve muri Ghana dukomereze mu Buyapani, babwire ko umutingito ukomeye wasize ingo 48,000 mu Kizima, benshi baburirwa irengero. Umutingito ku kigero cya 6.8 yibasiye prefectura ya Kumamoto iri mu majyepfo y'Ubuyapani kwa 28 Nyakanga 2026, wangiza byinshi, ingo zibarirwa mu 48,000 zibura amashanyarazi, benshi barakomereka, ndetse bikekwa ko hari n'abapfuye nubwo umubare nyakuri utaramenyekana. Uyu mutingito wangije byinshi, aho hari n'abantu benshi baheze mu nyubako, abandi bakekwa ko bapfuye bagwiriwe n'igice cy'isoko rinini cyasenyutse. Minisitiri w'intebe w'Ubuyapani Sanae Takaichi yabwiye abanyamakuru ko inzego z'ubuyobozi zari zikiri gusuzuma ingano nyakuri y'ibyangiritse muri ako gace gakunze kwibasirwa n'imitingito. Takaichi yagize ati twamenyeshejwe ko hari abantu bakomeretse mu bice bimwe, amashanyarazi yabuze kandi habaye inkongi, imihanda n'ibiraro nabyo byangiritse, ndetse hari inyubako zasenyutse. Abantu bagera ku 300 basabwe kujya mu bigo byagenewe gufasha abari mu bibazo, hirindwa ko bagira ibibazo, mu gihe abasirikari babarirwa mu magana boherejwe mu bice bitandukanye gutanga ubutabazi. Abakozi bagera kuri 30 bakoraga mu iguriro rinini kurusha yandi muri iyo prefectura bikekwa ko bagwiriwe n'inyubako. Amashusho yagaragaje uruhande rumwe rw'iryo soko ririmo amaduka agera kuri 200 rwashwanyutse. Igice gisohora umwuka w'uruganda rwa Nippon Paper Industries rutunganya impapuro cyasenyutse. Ni mu gihe byatangaje ko biri kwakira inkomere ubutitsa. Imihanda myinshi yangiritse, ndetse ingendo nyinshi za gari ya moshi n'izindege zirahagarikwa, mu gihe abakozi benshi bo mu nganda nk'urwa TSMC ruri mu za mbere ku isi zikora chips bahungishijwe. Izingiro ry'umutingito ryari mu birometero 20 mu majyepfo y'umujyi wa Kumamoto, umwe mu mijyi minini igize ikirwa cya Kyushu gituyemo abantu barenga 700,000. Bivugwa ko ingo zirenga 48,000 zabuze umuriro kubera iki kiza. Ikibuga cy'indege cya Kumamoto nacyo cyahagaritswe, indege zari ziteganyijwe kuhagwa zerekeza ahandi. Itumanaho naryo ntabwo riri gukorwa neza kuko uyu mutingito wangije ibikorwa remezo byaryo. Mu myaka 10 ishize umujyi wa Kumamoto wibasiwe nanone n'umutingito ukomeye, abantu 265 bahasiga ubuzima, abandi barenga 2,700 barakomereka, ibikorwa remezo birangirizwa. Reka mbashimire rero, aha niho dusoreje amakuru yacu kuri PK Media Panel. Amakuru yo nakagaruka, mukomeze mudukurikire. Nge nari Samuel Baraka.